ba kansara okushaba kubakwireyo babiri bari mu rukiko rw'eby'amaizi orubire rutebekanisiibwe district okubasa kumanya ebichweka ebirikwetenga munonga amaizi beito kurugero mu rukiko oru kishangirwe ngo ebichweka bingi okweterera district biine amaizi na munonga gwokukoresa omu maka. For example, mwanya wabwekikomesa mwanya rwagati hareta wakaso yeshikudasa kaute na kawiyanda na kamubizi hari abantu bingi muno ukaba ushaka batambara kilometers almost kisha uza kurunda hizi gashobora kwera abantu bacice tamasha amizi kayo kuchweka kayo kutamkesha kabare weshe bashebe kandi wengine utakamshanisha sio kanya ahabasoma muka kongatwaza za muri wakabune nyamsindo na saidi za kuwa okomukara mchezo mchikoni okurugera hari reporte hirwe yabe by'amaizi district tero kuba mu by'amaizi bitu ba kansara tibikirizine nayo ahabo kuba bazo mu bichweke bakuragamo amaizi bambetgariyo mwena nishaba amrera kumatunyamba mukishumureta apart from riverways as bring this one hari waro ya health tatu omkazi na nzara arabata 3 miles na safta mizikukuzi nani ndani bagamba ngo mizo mcyaro nyuma ko ngo abantu binamizi kunkanye wonane ngamba nkaruyengo rwakamubizi amizi itonuma untugiho muri Kagera kandi kubona bagamba etanka neza abantu tweyombekiye umuntu wa hansi kuzo mu kibino mukazi akatera umutwaro akombeka amizi ba kansara barakujwekera myanya mu matawuni nabone bagira ngo kutunga amizi no rutaro amizi tugatunga saa 5 z'ijoro esaha z'umudamu ari amizi wande chairman wa district eji abahamize ko barakwija kurwana kureba ngo abantu batunga amizi kandi ahitwareba ngo tugakagiriye amizi turuntu tugeza aho munonga kuranga amizi abo gazayo kandi cha percentage ya amizi utaka village of course kiri hasi munonga abo kubisingiro turiyo munsi yaba yomushana munonga amizi na make mwene kaso sikacha kitwine turuntu tugeza aho gukoresa center zite zitwine ziriyo mu office yitu ya amizi kugira ngo tuhandoringe inshonga yo kurangwa batakabitu babona amizi. Gashokwa Felix Nduhura.